Whaatalo whātu talafo ala Radio Samoa le nei fo i tae au, ma lo le soifua manuia lo mai au talo le asalua. Se fulu ma le 5 moro ai fo o lo mana o le malo e fau i totonu a New Zealand, ma le tala e fesoa soani lea i le poloka o whemalanga inga. O moro ways umafoi nei e whaapea e 4 lanes, vavae e se maisi ta avale ma e awa wailo na fausiaina. O le whaasilisilanga na sawitua na nafi i polo keti nei o lo ta wai. O le tolo o ia moro ways o le vau au kilani ma whangarei. Lua i le vau tauranga ma au kilani. Lua i totonu lava i o au kilani. Tolu i Hamilton, Pitone, Grenada, whaapele anga i atu i mātu. Ma le isi 5 i le anga i atu i saute o le atunu. Ai tu umailo na whaatu peina. E silia ma le lua sa fulu biliona ma o loo wa aile malo e CE fuel taxes mai le lua fe lua fitu. Whaapea motor vehicle licensing fee o le awha o popo i ai le isi 5 fulu tala. Mai le amatanga o le lua fe lua sfulu maleono. O ni polo keti wa upu i aia i tua ngai le malo ai mai se lava. I le si itanga o le awha au popo ai le isi 5 fulu tala i le tau o le sitalo ta avale. A o lea tau ngata le soifuanga. O fuanga nei o lo sau male whainga whaavai le malo i tū tau whi malanga inga, leo o te tala mai i tua mō whaatala noanga i tāpunia i le aso lua o Aperila. E 5 tangata watu ua ia i tua inga e le i whaatasi na pālota i le whainga pālota tele a New Zealand, le ana whaia i le tau sanga tāluai. O le 5 o i lātou nei watu e maua, watu i nātu i le ofiso leo mōso e suenga. O le palota whaalua pe silia tu fo i e soli tū la fono. I lalo le pui 2.5 o le tū la fono whainga palota New Zealand. Mai le ofiso whainga palota e le fo lea soli ngā tū la fono i tutono le atunu. O le palota o le tausanga e lua fe lua se fulu na mawai fo i le fas fulu ma le valu tangata. Tolu sfulu ma le fitu i le tausanga e lua fe sfulu fitu, se lau lua sfulu ma le ono i le lua fe sfulu ma le fa. Ai ono sfulu ma le tolu i le palota o le lua fe sfulu ma le tasi. O le 5 wa maua nei, na toe i loa a o whaasolo so enga i le sasi o no whaitau, e le ofisa o whainga pālota o le whaai unga o le pālota tele. O lo o te ena le malaiwa alele au kilani, o lea e le o iai se alualu i luma, ai na o le atili ai o na umi o na tatali o pāsese. O lea ua so o whaai unga o vaiaso o umi se taimi e tutu wai pāsese ma whaatalitali le taimi, e siaki ei tu si folau i le malaiwa alele. Ma ua whaatalo sanga whaalawa i tele le sa avea mpale mio a New Zealand Helen Clark, wa tatau ona iai se suinga i le whaingolo o whaatautai ai siaki i le malaiwa alele au kilani. O le aso sa whaato a umatu leo lo o toe whemoli ma wa iai le toa tele i le fia i le fiwe tutu, ma ua o lava fo i pāsese le aini atu o lea lava na a fia tuai. Whai mai le sa avea mpale mia, wa tatau ona whaia iai se whainga wa e na o le tau valea i o le ingoa New Zealand. Ai mai le sui o le pūlenga le malaiwa alele i tala Ale One News, ona o le tūlau ele umamai o whainga malanga i le taimi e tasi le awauli, to e wha le tonu le tau. O le mafua anga lea peitai o le ua tele lava ina wha le leia le au nanga e ui, walu i lunga i le 2% tangata o mai matu e foi. Whai mai ei malaiwa alele o le toa tele lava o pāsese taunu mai, o lea ena o le 2 minute le umi e wha asolo ai siaki masani, a o pāsese tu ua le atunuu e le atoa se 10 minute. Le angal whaalele le ami na whaape malanga il palemia ia Christopher Luxon i le tau nei, ma o lea na toe sui ai i wa o whai malanga i tangata lau tele. Tau le ono i le tau nei na whaape tu ua i se tasi o wa le Defence Force New Zealand mo au se talia malanga i le palemia. Peitai, i siaki o le wa ana whaia ai ele i tu uwa i se atu, na i loa ai e le o le lei atu o toa. Reportia le staff e ono misia le palemia na whonotanga e lua na wha moe to mua ai i Melepone. Ma o whonotanga nei ma le presidente o Filipaina Malau. E le fau le whai matuta ia whai ngā malanga ta ita o le malo ona o le wha le tonu o wa ale ami. Ma tala whaai u, a familiona o tangata New Zealand lo o tuwai na totongi a lato ai tā lafu. Reportia le Centrix na mawai o le wha se lau valus fulu wafe o tangata. E le i mawhai ona totongi ai tā lafu i le aso i whaangata i le masino Januari o le tausanga nei. Ma o se whai numera maua lunga tele lea tālu mai le lua fesful malifitu. E tusa lea o whai mal se fulu tolu tesi tasi pasene. O tangata no ma e lata i le se fulu pasene wa maua lungai. Na ilo le tausanga i lua fe luas futolu. O le tele o tangata no na maua le reporti o credit cards. Totongi ino mo kesi whaapea no ngā tupe mo ta vale. E whaatusa tusanga le reporti o lo maua i fo i wa amata o na a fia i matupulanga. E lalo le ta i luas fulma le 5 tausanga. E se mai tangata ta ito tasi,
E whaapea fo ile au whai pisinisi. Tala nao le nei tae au, manuia le aso.